Tudruma chuan American President pali te an tha dan kan ngai thlawang. American President de tha tumna le phiruk na hi kumzabi som pakwa na atanga kumsang hi som thleng khan voisom thum chuang zet om to chin chia ani a. Hengzinga hian Theodore Roosevelt le Ronald Reagan te chuan hliam chuan tor lain President dang pali Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley le John F. Kennedy te chuan an nun na an chan thung. Hengin thana zongzonga hian thil ti sual tu te hian manro atan silai an mang vek bok. Pakhatna Abraham Lincoln American President som parukna Abraham Lincoln ka alum na hi kumsang khazaria somruk panga April ni som pali Good Friday ni takathleng kha ani a. Amun hi Ford's Theater, Washington DC ani. Abraham Lincoln ka plum tu John Wilkes Booth hi American Civil War laya Confederate polam trang ani a. Confederate Army hi ama tak chun zomlo ma se an Secret Service tenen anin him nai hle ani ti ero riat ani. Kumsang khazaria somruk pali khan Booth hian American President nilai Abraham Lincoln chu kidnapa Confederate mi le sa jail tang tenen in thlen puyatan sarkar chungen atuma. Hero man hi aruk theyang perin akal puibok. Ma se April ni som pakhat sang khazaria somruk panga a Abraham Lincoln an mi hangten vote thak theina chan vo an nei vea angai thu asoi angai thak nuwa. Booth hian ama athilo ro man chu thak la in President chu thalo lo atum ta zo kane. Ti chuan hunrem chang zong ranin President tha dan chu angai tu ta a. Ford's Theater a ennom en turin President chu kaldon ti a riat vele. Chu hun thra chu man tangkai atum ta ngal wata a thian dang de somin anin President Abraham Lincoln chu ennom en hun theater a lo tha tanga. Vice President Andrew Johnson le Secretary of State William H. Seward te chu an chen na huna a thian ten an lo that ve thung do nani. April ni som pali ani a Zandar somvel a Henrik chuan Ford's Theater a chuan Our American Cousin ti chua ani a. Chumi ennom en chuan Lincoln a po chu anupui Mary le midang pani Major Henry Rathbone le abial nu Clara Harris tenen balcony lama chuan an thuwanga. Ennom en reng pa chuan anin bele zo lombok. Chuti lai chuan Booth chu .45 caliber Derringer pistol kengin Ford's Theater chu aron lu zala. Ngoi rengin President Lincoln chu nung lama tanga panin nai set sota a pistol ken chuan atukuma tak mai akap ta sia. Pistol puak rei chu Lincoln a athuna tanga tlu chuan azui ve ngala. President an kap ti a riat vele. Major Rathbone chu azuang tho ngal zoka. An hnunga Booth tlan chiat tum chu avaman beta. Ma se Booth hian Rathbone chu achem te a alovi ngal roi awangin lo thei lovin Rathbone chuan amiman lai chu a thla vele ta ani. Abraham Lincoln hi atira athingal mai lova damdoin lama phurne in heta hian dar kariat lai engma relovin a oma atu April ni sompanga jinglam dar sarile minute somni pani khan athita ani athi dona mutu te soidan chuan Lincoln hinui sang chungin athia hetianga melmoi hi adam lai point hu tura omngai lo anti hial ani hemitum hian anro man lok ange in Booth chuan ati tur chu hlotling takin atia ma se thian te pani ero chuan anti tur chu hlotling takin an hlen ve lemlo. Secretary of State William H. Seward chuan ama be tu laga tang hian hliam te naw atuara. Heti lai hian Vice President Andrew Johnson a thatura anti a khachuan anna an pe kachungoi rengin alo thu sandai thung. Booth hi thei top chu in FBI te chuan an han zong hala ni som pani meu a big bow nuwa Union soldiers se chuan April ni somni paruk sang khazariat somruk panga khan Washington atanga kilometer za somvela hla Virginia muna lo nei tu farm pakhata anzunang chingta a Booth hian silaya kenga sipaiten hena chuan ai pek tu mai lo wangin Union Cavalryman Boston Corbett chuan akap hlumta ani President tha chuma Booth thurwal pui pali te po anhuwa anwain American sarkar chuan akhai hlumta vek bok Panina James A. Garfield American President somnina James A. Garfield hi November ni som pakwa sang khazaria som thum pakhat khan Moreland Hills Ohio alo pianga Williams College atanga a graduate no in law lam azira attorney na achel nuwa politics a zuang lutin kumsang khazaria som nga pasari khan Republican Party azomta ane Kumsang khazaria somruk pathum khan Ohio atangin US House of Representative member thantlin ani a sang khazaria somriat pakhat kuma presidential election a khan
Republican Party mingin achua thantlin anita ane ma se president nitura thutiam ala katanga thali nalek July ni inrin ni jinglam dar ko le minute somthum khan New Jersey lama kaltumin Baltimore and Potomac Railroad Station apana rail station athlani hian thuziak thin tu le dan themi ni bok Charles J Guto achuan .442 Wembley British Bulldog revolver mangin akapta ane Guto hian president hi voihni lai akapa mukhatina daraden lain amudang zok chu hnungzang aluthung president hi damdoi in lampan pui thuai ani a adam mai thailo wangin damdoi na hian thlathum don lai a nge silai mulu na hliam mai ba ka doctor te film khurtok lo awanga a hliam ron pun te chuan anat na chu atikher zuala hei wang hian a hliam chu tur lovin September ni som pakwa zandar som le mini som thum panga khan aboral ta ane James A. Garfield Cup 2 kutoi hi reilote chungin man hal ani a achung thu hi November ni som pali sangkha zaria somriat pakhat atang ngai tu atan hal ni in January ni somni panga sangkha zaria somriat pahni khan thutluk na siam sak ani ta ane an thutluk na ang chuan thitura achung thu rel sak ani ta a hemi hnu hian court lama achung thu hi ngai tu thattura dil na le guto hi rufel tok lo ti chuan lama an frem na chu tinep tura dil na omma se eng ani pha ta chuang lova juni somthum sangkha zaria somriat pahni khan District of Columbia hmuna khaihlum ani ta ane President athana chan hi Ambassador of France ni aim be se chu President hian ani tir tak silo uwang ni in an soibok pathumna William McKinley hi American President somni pangana ani a he anha hi March nili sangkha zaria somko pasari khan athoktan Michatakane wangin ama point Ohio Governor le member of the US House of Representative tepo alawni to a kumsang khazaria somli pathum khan lopiangin danlam aron zir chawa political party aron lo hnu hian Republican Party aron somta ani McKinley hi mi puizing omnuam ti chi tak mai ani a president ani chungpo hian mi puizinga a om tam hle thin ma se chu chu ado zong ni ma se atan athaber kherlova ama kumlokin Europe lama ram hruai tu lian uberto chu tha alawni to a America rama ngei po president pani lai tha alawni to bok nen veng tu te chuan ven himna chu khautheyang berakal pui andua hewang hian ama veng tu te po cha deuh hlekin anda pha tareng ani September ni nga sangkha zakwa pakhat khan McKinley chuan mi pui singa ma thu asoya he athu soya hian all samzoka American khwale tuiten pon lamatanga thilsiam anlak lu theina kong hon sak chung chang asoidel bok chutia president in thu asoilai chuan Leon Cholgos chuan ngoi rengin president omna lam chu apan hnai hret theta president omna hi duangin a hnai thei tak lo wangin a ka thel a in ring dewa he wang hian a pistol chu a met puak talo hemi tuma hlo chamta ka wang hian Cholgos chuan president thana hunrem chang dang azong le ngal ta chara atuk lok September ni rukzir top ni chuan Temple of Music hmuna Pan American Exposition an nei chu president chuan a man pui don ani ti a hrele a chuta chuan mi pui hma a thu soina anei don ti po a hrebok chu rem changa la in Cholgos chuan mi pui zinga president ngak chuan a omve tarenga akuta asilai ken .32 caliber revolver chu aromol chuan atuama president alo thleng tamo ti vele a hnai theyang bera kalin president McKinley chu adula voihni lai mai akapta ane McKinley chu opropa thiero athingal mai lo thung thatakina bula om anupui aina sekzen hena chuan athilton chu thataka puang dar tur le ama kap tu Cholgosa mipui le police tena kutan thlak bor chu anun na zuwa sak ani theinan mipui te in beng dai tura hril turin ati a chumi hnuwa rang takin McKinley chu exposition 8 station huna lakni in doctor lo omte chuan anlo buai pui ngal fata atak sa chunga silai mu pakhat chu lak chhuwa sak ni ma se pakhat zok erom hu ani tak mai lo wangin rang takin Milburn House lama phur phei ani ta ngal ani atir chuan McKinley chu ron tha chuak viawin alanga doctor te be sei po asang khop mai ma se September ni som pathum jinglam atang chuan adin hun chu aron thalo zol ta tlat maya specialist te kauni in anni chuan thei top an han chua ma se omziawak ani hlei thei talo tlailama phei chuan a chawle zuala heta zet hi chuan McKinley po in a thi ngei don ani ti ain reveta aniang
ama boy puitu te hna chuan nau te u engma aso to lo tong trai ero atha in ka ria ti in aron tong rama chung le khate in pun khomin amutna khumbula chuan tong trai na an han neya chuti lai chuan anupui aida sekzani lung chelu tuk chu in sum theilovin alo tap homa kepo ka kalve du kepo irwalin ka kalve du ati chu mekan le chuan zoite hian kan za in kan nakal don alom kan du dan ni lovin pathian du dan ang zelin atia thele theilovin anupui aron ko tok nuwa aladu ber near my god to the ti chu harsati tak hian aron sa chu vele anupui chuan lo zomin an sakzo ma chuan mekan le chuni khoshelovin a omzuita atuk zing dar ni le minute sompanga september ni sompali chuan abaural ta ane palina John F Kennedy John F Kennedy hi American president somthum pangana ni in aming tak chu John Fitzgerald Kennedy ani JFK ti in ani po hian a inda mai thin kumsang khazakua som pasari me ni somni pakwa khan Brooklyn Massachusetts alo pianga Harvard University atanga injir chuakin US Naval Reserve azoma longsipaya atranchung hian Lieutenant Hill ani man a huai sena wangle ana atho thata wangin choi moin thil hlan bo tam tak adong man nge politics a zon nu hian Democratic Party zomin an party ming hian United States Senator le US House of Representative te po thlan thlin alo ni to kumsang khazako somruk US election khan president ni ne hi achu ve thantlina ne ta ka wangin kumsang khazako somruk pakhat January ni somni khan president na chu cheltura laklu anita ani laklu in khom an neina athu soi hi tun thleng poa khwale tuite in fuina ata na man ber alani hetiang hian soi iramin engthil nge ati sak thei cheti zot lovin engthil nge iram tan iti thei ti hi in zot fo thin ro ti in John F Kennedy hian president ani chungin Cold War kha ma chona Soviet Union le Cuba ne na in lai china chetak mai kha ma chon bok kumsang hazakwa somruk pathum November ni somni pani khan anmani party chunga boina chingfel turin Texas lam akala chundar som pani le achan ve president motorin anungzui tu tenen the last lam anpana President Kennedy hi motor pakhata anupuinen chuangin anbula Texas Governor John Connolly le anupuine li chuan chuang ve bok chutia thamong takan oma Delay Plaza hmuna antlan mek lai chuan Texas School Book Depository Building chhong rukna atang chuan silai aron puak dota mukhat chuan John F Kennedy chu anhunga ron dengin arok akhoi tela amudang le chuan alua tak aron fu bok heti lai hian Governor Connolly apo silai mu chuan afu ve thawa wangin hliamna taka tuara chulai hmunalo omve kar zuar tu pakhat James Thakapoin silai muleng sual atong bok President Kennedy hi Parkland Memorial Hospital lama tlampui ngal ani mase hliam hian at ema wangin anka atanga minute somthum nuwa abaural ta ani heti lai hian kumsomli paruk chawa upa alani nge President kaplum tu hi riat mai ani lova chuizui fe ani nuwa police officer JD Tipita thattu US Marine Lee Harvey Oswald chu man ani anhuwa amange hi president thattu chu ani ti finfi ani ta ani mase Oswald hian athi thlengin president hi atha ani lo thu asoi Oswald chungchang hi kota ngai tu turati ani mase November ni somni pali sangkhajakwa somruk pathum khan city jail tanga country jail lama son ani lain the last night club nei tu Jack Ruby chuan konglaka aloka phlum ta ani Ruby hi kumsangkhajakwa somruk pasari khan jail chunga athi ve bok President John F Kennedy thi nuwa hian President Thar Johnson a chuan Kennedy thi dan chu chui chiang fat turin Warren Commission adin ngala he commission hi Chief Justice R Warren a chuan a hawa ngun fe an han chui nu chuan President John F Kennedy kha Oswald tha ngei ani midang in nam hnoi an omvelo mai ba ka Oswald tha tu Ruby ngei po ai nam hnoi lo ani ti in thutlukna an siam ta ani heti chung hian kumsang khazakwa somruk paruk atanga sanghei pali thleng pul an neina chuan American mile sa za somre te chuan President Kennedy thina hian phierukna omin an ringa engmotak puan chualo a oman ring tlat bok kan soitak American President palite ba ka hian thina pumpel hliam turadam chuak le pani an oma chungte chu han soitel vele lokila Theodore Roosevelt
ani hi American Vice President ni lai ni in an President ni Mek William McKinley chu ka hlum ani tak sia wangin American President somni parukna ni turin September ni sompali sangkha zakwa pakhat khan laklu ani ta a atama manzo a tam lea po thantlin ani le tak wangin American President na hi kumsangkha zakwa pakwa thleng khan achel ta ani kumsangkha zakwa sompani khan presidential election chule tumin Milwaukee Wisconsin huna a campaign na sa hle a October ni sompali a mi puima a thusoi tura aimbot sei lai chuan saloon keeper pakhat New York lammi Flaming Shrink chuan a oma tak mai .38 caliber Colt police positive special pistol chuan Roosevelt da chu arong kap ta sia mai masewa nei thak tak mai in chu silai mu chuan a jacket ipte a campaign a thusoi tur progressive cause greater than any individual ti chu aron fu a he a thusoi tur zia hi phek soma zeta cha alai taka the ani silai mu chuan chu aton tlang hnuwa a kamit chung lama atarmit bom steel a siam chu a fule hlo boka chuta silai mu chu ataksa chu na lut rama hewang hian thisena chuak deuh ti mai lo chu ataksa poi a khoi talo Roosevelt da hi ramwak mi ani a ramsa po aka fo to chin hewang hian taksa chung omdan chu a hrefu mai a han khu china aka atang chuan thisen engma aron chuak lo ti a hriatin silai mu chuan alung a khoi lo ani ti a hria a damdoina hroi an tumpo chu dulovin thisen kai hnuang chung chuan minute somriat pali zet thu a soi zuita ani a thu soi zo hnu hian damdoina chuan hroi ani zuita hala vanei thlak takin a ti rola silai mu alo tanga a hnuk ta na poi theitur pakhat ma a khoi lo hlo doctor de chuan silai mu hi a thu soi tur le kha le atarmit bom khan lodang lo se chuan Roosevelt da hian a thi pha nge an ring Roosevelt da kap tu Fleming Frank ave thungka president aka vele khan police tele mi puite chuan an bo bet ngala Roosevelt tan kut thak lo turin mi puite chungen lo se chuan an soi sa hlum thei hialang police te chu thu pe ngalin strength ka chu hun himlama son ngal wat turin a hrila police te chuan thupek ang chuan strength ka chu an chan him thei ta ramane strength ka hi rilrulam ferzan lo ani ti an ria ta ka wangin court point thitur em chuan a chung thu arel talova kumsang kha zakwa somli pathum khan an khung ran na huna athita tho ane Ronald Wilson Reagan hi American president somlina ani a president ani ma hian Hollywood lama te po film lo chang to in union leader te po alo ni to a politics a zuang lut ve in California governor te po alo ni to bok kumsang kha zakwa somret khan president dan thantlin ni in anu le a po thlan non ani le a kumriat ngot mai American president ni na hi achelta ani president ani atanga kum khat nu March ni somthum sangha zakwa somret pakhat khan Ronald Reagan chu Washington Hilton Hotel a thu soi tura som ani a thu soi zo akar limousine a ho chu John Hinckley chuan alo kap chiam maya akar hi tu waran kharvek awangin akap tu hian a pongka ani ber mai masewan doi thak takin limousine bang cha tak mai silai muina aden perle chuan Reagan chu aban velama fo in chu chuana ka alut le a anak roden ti abaka achuap azu supopa hei hian ako chung lama na sa takin internal bleeding anei tirta ane arang thayang berin Reagan chu George Washington University Hospital a phurnal ani a doctor te chuan zai ngalin ataksa silai mum te chu an phor chuaka aron dam chuak le ta ram ane John Hinckley silai mu khan President Ronald Reagan abaka White House Press Secretary James Brandy te Secret Service Agent Tim McCarthy te le Police Officer Thomas Delahanty te chu na takin a hliam hloma ma se ni po hiwani thak takin andam chuak vek bok Hinckley kha engmo ti chung chu man ani a anhuwa ma soile dan chuan actress Jodie Foster mitlak adu wangin Reagan kha tha tum mai ani thu asoi rirulam kim tok lova courtin angaya wangin hun engmo chen chu rirulam en kol na huna da ani a kumsang ni som paruk September ni som khan chwa zalen ani ve ta ani kan video min hlut saka min thir saka wangin lom thu karon soya